King kay katamo kanong karanasan ng ting tao, masusubok kano po ang atsyuta mo king problema, kapag subukan, pamangailangan, at karin mayayakit nung nino talaga ring malugod kay katamo. Nino retang taong atsyu para kay katamo. At mekad, po ang atsyu kaketa talagang karanasan o biye na talagang alang-alaka, karin mo akit nung nino talaga ring ayasahan mo king biye mo. At mekad, di takla mo ring manatili. Mekad, di takla mo ring at tsupa siping tamo. Sabi dapin, makulang ang dingega na ganang. Mabating lang ang dingega na ganang. Pero yung meto ngay ma, nakalakwan. Nano maning malyari keka, nano maning gewa mong eusto, o mi pakarok ya maning biye mo. Lakwan da kan dingega na ganang. Pero muing imata mo. Even Jesus experienced that in His life. Karakal na disipulo, karakal na tiro, karakal na pepakan, karakal tuki-tuki kaya. Even His 12 disciples or apostles abandoned Him when Jesus was arrested. Anyang deka pandaneng ginu, pemarusa dane, no ka rin lang. Tikwan diyan naman. May maglako lang. May bating lang. Pero king anyang atsu o yung pa may resto mararakap, ila mismo sasabi, Ginoo, ang yang nang malyari da kalakwan. Paglaban da ka. Pero pota palang tutuanan na alamang mitagan karela. Ninong menatili, ingin dong Birhen Maria, ing imana. Iba't paking kamumulan, ang ganaking kawakasan, eya meko, siping na, ing Birhen Mariang. O yan, ing gaganakan tamo, ngening Aldo Aiti. Nung makanano ing Birhen Maria, ing pakamalan tamong Indo. Po tanga tsuta pala king no karin kaligaligan, kapag subukan, pamangailangan, nakatamo, lakwan. Nga naning ebanghelyo ngeni, ang ganay at tsuya king krus makapako ing Ginoo, at tsuya king arapana, enelikwan, ing kayang anak. Aga nakako, theologian ko kanita, king seminaryo, bayo kami lungob for the school year, may hospital ko. At king hospital, itang panulang bibiyada ka na ako, inject the king dextrose. At potang balang inject the king dextrose, at ne kaplas, masakit yang masakit. Mga pelipit ko king sakit po, tang dumala ne king uyat ko, itang panulo, kaya be itang dextrose, itang danum. Bisan, at sima ko, king hospital, ipaintagon, lungob yung nurse, saksak ning panulo. At anyan lungob ning panulo, king uyat ko, kalupan ning dati, paluktot ko, palwa ko, ekubal na ang talnan ko, ekubal na ang gawan ko. Bangkanita mo, panandaman itang sakit. Bilo nga na ako, nga na. Nung pwede mo, kakuda na mo, itusok ing panulong bibiyada keka. Nung pwede mo, kakuna mo, kesa king akakit da kang magkakasakit. Nga na. Bala ko, kasebiyan niya mo yung potang magkasakit lareng anak.
Deng makatwa, doble, triple, ing panandaman daw. Totoo po pala, ing makanyan ne po. Lalong-lalo na ikayong pengariming makirandam at manalbeng ini. Pota po palang magkakasakit lareng anak yu. Doble at triple. At nung pwede mo pin, ikayo nang tanggap. Ikayo nang magkasakit. Aliwa mo sana reng anak yu. Nung agyuyo mong kaulan nga ninge gana-gana, kaulan nyo, tanggapan nyo. Ban alak ko yu iti, kareng anak yu. Isipan ko pin po, anyanging Birhen Maria at tsuya arapanan ng krus. Palagay ko makanyan mo naman ingkem isip at puso na. Ako nang ipakuyok yung krus. Ako nang parusan niyo. Kay ba't kayong sinese, pe paragul, pe pakan, liguran. Makanyan ing gewayo kaya, ako namo. Ako namo. Lakwan da kang anding e gana-gana. Aliwa mo, ing imata mo. Kunanding e gana-gana, banita mo, e magkakasakit. Kaniting panauning pandemya, ewari, deng masakit ang kamag-anak, pakamalan king biye, nung atsula man king bale, ewari, ang yang delikado. Burita mo itang manese karela. Talalakwan. Yaning minsan makabilib, although talagang delikado, retang ang yang miyawala, ay, abayan dala, sesen dala. Bakit? Uling kaluguran dala. Kini pong panahon tamo ng pandemya, mabiyela pang mabiyering makanya na klase kalupa ng Maria, na maglakwan, nagyudang talakaran, ingkarelang lugod. Laway nyo po rin kay katang health workers, o rin frontliners, bago braking hospital, ting doktor, nurses, o ganagan ng staff king hospital. Balwan nyo, pwede na naman muli na bale. Pwede na lamang king bale mo, sifla ring pamilyada. Ela miyawa, ela mate. Pero lawan niyo po, hanggang yeni at tsula pa, magobra. Bakit? Uling tatalakaran da, ining tengwanan da. Uling panindigan da. Daburing lakwan. Naman po profesyon ng house kanyan, bukasyon na. Uling ing biyeda, yan ang makataya. Pero ang yang makatayang biyeda, bibiyeda pa mo rin. Tatalakaran da, at lalakwan ding pasyentida. O yan ing Birhen Maria. Talakaran na katamo, king oras ning pamangailangan tamo. Dato na nakatamo, king oras ning kekatang kapagsubukan. At nakatamo lakwan, ang gana king oras ning kamatayan. Itamongan po daharalan kapag subukan king panahon na iti kaluguran kong kapatid. Lumapit tamo king Birhen Maria. At nga napin ning Ginoo, o yan ning penabili na. Anyang ikit ning imana ating pakamala ng alagad. Nga nang sinabi, babae, o yan ning anak mo. Anak ing alagad, o yan ima mo. Pikatiwala na katamo ning ginutang Jesucristo, king kayang pakamala ni ima, ing kekatang ima, ing Birhen Maria. Kaluguran kapatid, itamong ang daralan kapag subukan, itamong daralan problema kapag kasakitan, king panahon na iti. Idalong talat ilapit, king Birhen Maria. Talakaran na katamo, at nakatamo lakwan. Abayana na katamo, ang ganaking kamatayan. Amen.